Oke, ini ada Roman candlenya, pak pertama, pak kedua, pak ketiga, pak keempat. Jadi totalnya ada 4 pak. Kita buka, kita unboxing ya. Masing-masing Roman candle isinya 8 shot. Wah, top. Mantap. Guys, video iki arep awet 5 detik gas. Dadi pencet subscribe saiki kanggo sing ugung subscribe. Yo subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yoga Gembul. Hari ini kita akan eksperimen nyumet mercon Basoka Roman candle spesial menuju malam takbiran. Seperti apa videonya? Sebelum video ini dimulai, jangan lupa follow Instagram Yoga Gembul Official, like, comment, subscribe, dan share ke semua teman kalian. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Check it out. Oke, ini ada Roman candlenya, pak pertama, pak kedua, pak ketiga, pak keempat. Jadi totalnya ada 4 pak. Kita buka, kita unboxing ya. Masing-masing Roman candle isinya 8 shot. Kita unboxing. Wah. Mantap. Ini pak terakhir. Mantap. Sampai di kelompok nih, jaga kebersihan mulung nih tas. Kita gunakan palaron untuk membuat basoka. Jadi kingko ditempel-tempel nih ini. Mubeng kabeh ngantek roto. Langsung saja kita mulai eksperimen. Oke, kita buka double tip untuk melekatkan mercon Roman candle. Walah. Nempel ada men. Kita susun, memutar, nanti mumet, kalem, santuy. Next video kalian request video apa, tulis di kolom komentar. Oke, kita gunakan solasi untuk gubet-gubet Roman candle dan gak mengucar macet. Guys, siap dinyalakan. Kenceng porai los. Wah, top. Kita masukkan ke ceker ayam ben gak mobat mabit nanti semut mesti lakban solasi nih ben tambah kenceng jaga nih nek usul. Mantap. Oke, Basoka Roman candle 4 pak siap dinyalakan. Kita lihat ya, 1, 2, 3. Pateng. Mantap, berhasil nih. Makan kabeh kok.
Mantap, berhasil nih. Makan kabeh kok. Udan. Keren. Wow, makan kabeh guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti nyemut pertanyaan hari ini. Next video tulis di kolom komentar. Bye.